على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tika makasi tika Allah subhanahu wa ta'ala naton zan tanteraka zewe le faniritika we iresaka makasika dhikra matetika tika fona zula landava atika matetika zay mitazona tasbih fa ino ma dhikra zay atika zan tena marina dhikra io nisany hoe méthode anankiray afatsika mankarina Allah subhanahu wa ta'ala ohatsy ny hetsika nampiasa izy. Ohatsy ny hetsika marina nampiasa izy, io méthode anankiray malaky anantonatsika be kokoa Allah subhanahu wa ta'ala. Andao jevatsika niany. Mieza zany anao fiainana mba ataotsika hoe minimum zany anao maka 20 minutes. Anao maka 20 minutes zany anao mahatsara mahampody matetetika dhikra anankiray. Mizevantsika hoe misy antony le atsika vita salatsika amteny astaghfirullah. Misy antony zao mpodisika vita sala astaghfirullah ntely. Misy antony jiaby io. Io zany tafidika amy dhikra. Fa le problème zany atsika tsy mahay ino antony, atsika tsy mahay karakory fanaovana izy, lasa tsy haitsika ino le tombotsoa zay azo aminazy io. Dhikra anisany imbada simple ay mampitombo imantsika ay mampinino mankarintsika Allah subhanahu wa ta'ala. Izo simple. Izo lasa nino mampitombo imantsika ay mankarintsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ban Allah subhanahu wa ta'ala tinbukumasna al-Quran amni suratul Baqarah surah 2 verset 142 Allah mlazi fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni adhkurukum. Tsaovu zao namban Allah. Utsaovu kukono. Uvaliku kwa novan Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni tema yataka kufa choban Allah subhanahu wa ta'ala fitineno subhanallah fitineno la ilaha illa Allah fitineno Allahu akbar yujafa choban Allah subhanahu wa ta'ala fisat kama kask Allah subhanahu wa ta'ala yujaba ni sanfatsaovan Allah subhanahu wa ta'ala dikazeni sanzavsa important atska mila maachao Allah betska mifennatika fennatika jabzan atska mila maacha zema tungatika mandela dush manao doany atsika mandela dosy iny le doyo fatsaovana Allah subhanahu wa ta'ala atsika mihina mahatsay Allah subhanahu wa ta'ala atsika mipetsika atsika misolama mbola manino mbo mila mahatsao Allah subhanahu wa ta'ala fiainana atsika jiaby zay mila mahatsao Allah subhanahu wa ta'ala nambany Allah fazkuruni tsaovinareo zao adhkurukum utsaovo koa nareo uvaliko koa nareo fatsaovana Allah subhanahu wa ta'ala atsika ino fanomeza le hinakinaka zay hinakinaka Allah natsika amtsika tranquillité avy amtsika zay nisanino fatsaovana Allah subhanahu wa ta'ala. Diny ohatra anao miteny subhanallah na miteny astaghfirullah vita sala fona io fatsaovana Allah io. Le anao miteny astaghfirullah na hoe subhanallah bihamdi subhanallah al-azim vilana fa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maatsawa no kwa amfutoni fadhkuruni adhkurukum tsaovu zao itsaovu kana kwa Allah zima tsano futoni zile safono zane wote ni hino maili dhikra yu ano maita fono zan tuni no chivitanzei kuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala maatsawa no mdo malaika zavano ndivna kayo kaya tantaya na kirewe Yunus alayhi salam leis fatatin kibun balen izna ta Allah mletemi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin inna ban malaika ya Allah fanta chaneli feu mikek zay boko hene izale pikek zay fallait place Mrs. place vovofona. Sasa ino ato zany? Sasa Yunus alayhi salam zay mahatsara Allah subhanahu wa ta'ala matid ka fairness.
malaika la samahe izy. Zay Allah subhanahu wa ta'ala mivolagna marika zavanao Yunus alayhi salam. Zay mahatonga le Allah miresaka dhikra anatin'ny Qur'an, itsahy ny teny izy kely. Maro foana. Tava maro, kafi ndaje avinao teny Qur'an na tsy hitanao vola izy koa mampiasa tema dhikra, izy tsy maintsy mampiasa maro. Anao zany koa manao izy maro, Allah subhanahu wa ta'ala mahatsara anao, ay Allah subhanahu wa ta'ala miresaka anao amin'ino? Amin'ny malaika. Ay Allah subhanahu wa ta'ala mampidiky le sakina zany tony fonao zany ay hinakinaka Allah zany midotsa aminao amin'ny fotoana io. Nilaza paminao sallallahu alayhi wa sallam am hadith anakare, ana amin'ny hadith al-qud, ana inda dhanni al-abdi. Zaho nambany Allah subhanahu wa ta'ala arakaraka le fieritreretina andevinaka aminaka. Ana inda dhanni abdi bi. Zaho arakaraka fieritreretina andevinaka aminaka. Raha ohatra hoe mieritseritsy zara tsara, za tsara amindreo. Fa ohatra hoe mieritseritsy ratsy, zakay koa. Wa ana ma'ahum, ary za miaraka amindreo mbany Allah, za miaraka amindreo andevinaka. Za arakaraka fieritreretina andevinaka zao, ary zaho miaraka amindreo. Idha dhakarani, izy koa mahatsaro za. Bakony tiziny Allah subhanahu wa ta'ala paminao sallallahu alayhi wa sallam hadith al-qudsi, fa in dhakartani fi nafsi dhakartahu fi nafsi. Ohatra hoe andevinaka mahatsaro za mivatan-tenandreo amin'ny nafsindreo, za koa mahatsaro koa amin'ny nafsinaka. Dika zay tsika mila mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala. Vana Allah subhanahu wa ta'ala, ana ma'ahum, za miaraka amindreo, idha dhakartu, izy koa mahatsaro za. Dika zay koa tsika mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala, vilana fa Allah tsy misaraka amintsika. Allah nilatsika foana. Allah latsika mila izy nilatsika foana. Nilaza paminao sallallahu alayhi wa sallam mambali fadila le tombontsoa le fatiavana Allah fo. Mathalu alladhina yadhkuruna rabbahum walladhina la yadhkuruna mathalu alhayy walmayit. Exemple an'olo anankiray zay mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky tsy mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala, io mitovy amin'olo maty ndraiky velona. Misy olona hitanao izy miaina amin'ny dunia ty mandehandeha fa izy iny maty. Fonazy maty. Izy lavitra Allah subhanahu wa ta'ala, nefa mety izy mandehandeha foana amin'ny dunia. Fa misy olo ndraiky hitanao izy hoe anao vola olo ty malemilemy, olo ty faible natura, mety aty prison ndraiky nini. Fa olo iny velony devant Allah. Satria olo iny tsy mitsahatra manao zany dhikra zay, mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala zay. Anao mahita izy fa izy velona izy. Fa anao mety olo mandehandeha isan'andro amin'ny lala fa izy iny olo maty. Dikan'izay le fahatsiarovana Allah subhanahu wa ta'ala, io muhim, important amin'ny fiainan'ny mpino Islam. Iny le condition dhikra. Tandesinao tsara jama condition mamezo, condition vanalohany zany anao mila miezaka mangala fotoana. Dikan'izay manomboka nianatsika miresaka zao ya jama, alaminy programme-nao jusqu'à vienne dasitsika manahaka, jusqu'à vienne dhikra tsika manahaka zany hoe anao mangala fotoana 5, 10, 15, 20 minutes enao mijano, anao zany mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala. Awa inshallah zany atsika miala bakeo zany, atsika manokana fotoana takely fa efa kely 5 minutes atsika hoe atsika mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala. Ata manao plus zay 30 minutes vao maika tsara, anao zany mipetsika, anao mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala na milalany na aiza na aiza. Faharoa, condition faharoa, anao zany koa mila le dhikra ataonao zany misy effet aminazy io, anao zany mila mankalavitra zavatra jiaby mety mangelingely anao. Dikan'izay telefonao ataonao mode silence na vonia mbila amin'ny sisinay. Sauf izy ka olo avy telefone misaony message ndraiky niny, anao tsy concentré. Telefone mbila amin'ny sisinay. Anao mijeva place hoe calme hoe ty place ty afaka miresaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Na anao zany mandeha amin'ny place anakay, ataontsika anao zay mandeha amin'ny place hoe anilan-dranomasiny, anao sady mandiniky, mandefa méditation zay mandiniky karakôry fanamboarana Allah. Ty tsy dhikra aby misy fandesina amin'ino amin'ny zavatsy namboarana Allah subhanahu wa ta'ala. Anao zany sady mandiniky karakôry raha ty, dia anao zany nino mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala. Na anao zany ataontsika mandeha amin'ny place anankiray, jardin, tanatiny amin'ny tanimboly anankiray, anao sady mandiny karakôry manga ty karakôry, sady anao mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala fotoana misy efficace aminao. Na anao mankalavitry olo, anao zany mangala place anankiray, koina anankiray zany, anao miefatra folo avy midérange anao, azafady koa azafady, non.
ana mangala place anankiray anao mahatsaro Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoana izy misy efenazy. Nanao mijanona amin'ny place anankiray atsika mijery tantara nino mpaminany abone eo zany nampiasa le fikra nandiniky zay nahatonga zany hoe hitanao na ankidandreo mafy. Dika zay anao mijanona place anao mety mijery lanitra anao mivola kako anao sady mandiniky le vikra zay zany le condition anankiroa zay. Miezanao mangala fotoana de faharoa zany anao zany mieza zany mankalavitsy zavatra zay mety nino manakanakina anao zany amin'ny zavatra io. Telefony, olo, ndraiky nino mieza place meta calme afahanao zany manao zany vikra zay. Vikra zavatra anankitelo koa hita aminazy ao, tena important. Matetika atsika manao vikra subhanallah, astaghfirullah, fa raha telo ty koa tsy hitanao vikra anao tsy normal. Raha anankitelo zay nderesantsika io. Vanalohana aminazy io lela. Vanalohana aminazy nino? Lela. Lelanao zany mila nino zany mifanohitra amin'ny fahanginany. Dikan'izay lelanao zany manao vikra zany mila mifanohitra amin'ny fahanginany. Dia tsy hoe anao manginy jefa anao zany manao vikra. Non, non. Anao miteny subhanallah, vavanao sady mihetsika, zay zany vanalohana aminazy. Zay mahatonga antsika adhkaru sabah wal masa anao mila miteny. Fa tsy anao zany nino manginy za aminazy io. Faharoa aminazy zay anao zany mila mampiasa saina. Tsy manadinga. Anao zany sady mandinika. Anao sady makafaka. Anao zany mampiasa saina anao. Akaika vikra zay ataonao zany anao mampiasa saina anao zany. Ainy fahatelo aminazy zany fonao zany mila misy fandray am'zay vikra zay. Anao zany mila misy fitiavana zany amin'ino izy naty fonao. Raha telo zany hita anatin'ny fanaovana vikra namba atsika lela, faharoa nino? Ino faharoa? Saina, fahatelo fo. Io koa nisy aminao raha telo hitanao misy efenazy amin'ino aminao amin'ny vikra zay. Vikra zany jevantsika nany ya jamaa, vikra antsoina hoe la ilaha illallah. Yampoditsika matetitika. Fa moa anao lelanao fa navinty la ilaha illallah, lelanao miteny izy igny, sainao sady mandinika ary fonao volanao mankatia aminazy. Moa raha telo tafiditsika amin'ny fonao. Namba ampaminany sallallahu alayhi wa sallam izy milaza hoe zavatra tsara zay niteneniko ay niteneny mpaminany zay talohanakahy jiaby tany la ilaha illallah. Io tenenen'ny jiaby nitamba ampaminany jiaby amin'ny dunia ty. Tsisy mpaminany tamin'ny dunia ty tsy nanao la ilaha illallah. Dikan'izay manomboka na anao mitazona tasbinao anao miteny hoe la ilaha illallah. Anao zany sady nino lelanao miteny la ilaha illallah sady anao mandiniky saininao mandeha hoe tsisy andriamanitra menjika tompoina amin'ny fahamina afa-tsy Allah. Anao zany mandiniky fonao mifanty hoe nambanao wallahi za zio zany anisany nino anisany miaika amin'ireo mpaminany satria mpaminany jiaby nampiasa teny io zaho anisany mampiasa zany teny zay koa. Dikan'izay za manahika sunnan'ny anbiya, sunnan'ireo mpaminany jiaby. Zay zany ampiasainao. Zay vola anao manao zay tonga de misy fiantsaikina anao miteny hoe la ilaha illallah. Io namba atsika vikra anankitelo. Anao miezaka ataontsika anao mangala ataontsika 30 minutes anao mampody la ilaha illallah 5 minutes foana. Anao mankalavitra raha jiaby anao sady mampiasa logiquenao zavatra anankitelo zay. Lela miteny saina mandiniky hoe la ilaha illallah. Ino madika la ilaha illallah? La ilaha illallah koa ataontsika fintinina zany izy. Tsisy zavatra ny existe amin'ny dunia ty koa tsy baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha tsy nisy Allah subhanahu wa ta'ala tsy raha existe amin'ny dunia ty. Fa fisiandraha jiaby amin'ny dunia ty baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Anao zany dikanao zany fanao zany mampiasa sainao zany teny la ilaha illallah. Ny anty manga zay maniry aby ty io baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nisiany. Tomponakazy nisiany zavatra jiaby. La ilaha illallah. Lelanao sady miteny. Jama zaka fa miteny za fotsika mampody baka maivina amin'ny lelantsika. Lela miteny la ilaha illallah. Sady anao mandiniky hoe zahavy existence ndraha jiaby. Olombelon'ny anty navy grâce amin'ny la ilaha illallah. Anao amizay mila misy fitiavana aminazy. Anao mankatia zavatra. Io izy nino mitambatra atelo hitanao hoe vikra zay ataonao misy fiantsaikana aminao. La ilaha illallah mizay anakiroa izy io. La ilaha
tsisy tompo. Dia tompo jiaby zay tompoeny zanak'olombelona fanao. Kakazo, zavaboary, na iny foanao zay zany vanalohany shurutinazy, vanalohany conditionnazy, vanalohany la ilaha, tsisy tompo. Dia tompo zay tompoeny zanak'olombelona jiaby fantsika. Le faharoa amizay zany confirmation, illallah, afa-tsy Allah fo. Dia tompo jiaby tsisy izy. Anao sady manao imagination hoe anao sady mandiniky sainao ampiasainao olombelona zay nanao kakazo la ilaha, io tsy izy io, illallah, afa-tsy Allah sainao ampiasainao. Raha jiaby nalay zanak'ombe, any misy olo manompo voalavo, any misy olo anendy manompo omby zany amin'olo ndia nahariny iny tena, any misy olo manompo kakazo, any misy kazina jiaby. Anao zany mandiniky hoe la ilaha javatra jiaby io tsisy tompo, fanao jiaby illallah. Madinila ianao mahampojavy zay. Vantsika raha jiaby ny existe jiaby amin'ny dunia to, io baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nampanisy raha jiaby io. Alefanao saininao hoe amin'ny raha fisiany zavatra jiaby io, anao mivola fa Allah subhanahu wa ta'ala nampanisy zavatra jiaby. Satria Allah subhanahu wa ta'ala izy milaza anatin'ny boky masina al-Qur'an. Satria Allah nampamisy zavatra jiaby io, le affirmation. Allah milaza anatin'ny boky masina al-Qur'an, kullu man alayha fan. Zavatra jiaby hitanao jiaby ambony tany io, io nino? Io mbo ravina koa. Kullu man alayha fan. Dikan'izay raha jiaby hitanao tany, nino raha jiaby hitanao amin'ny dunia ity mbo ravina. Ino? ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Nitavila nino? Tomponao foana ذو الجلال والإكرام. Io foana nitavila. Raha jiaby hitantsika amin'ny dunia mbo hiala. Izy no vanalohany fa tsisy raha koa talohan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy no fahany tsisy raha koa fahany Allah subhanahu wa ta'ala. Le anao zany manao dhikra, anao miteny zao amin'ny lelanao, anao miteny hoe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Vavanao zany sady miteny, saininao zany sady mandiniky le alibiasan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny zavatra jiaby namboainy Allah naman alibiasan'ny Allah hoe fisian'ny dunia ty grâce baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Objectif ny mpaminany jiaby amin'ny dunia ty, dia teny zay naboakan'ny mpaminany jiaby amin'ny dunia ty hoe la ilaha illallah. Teny zay fahany tsara zany amin'ny dunia ty la ilaha illallah, saininao mandiniky. Ay ny fahatelo, fonao zany lasany anao zany mila mankaty la ilaha. Anao zany koa manana anankitelo, tonga dia hitanao fa hoe misy fiantsaiky any dhikra. Ya jamaa manomboky niany, izao raha zay dia hitanao karakory zany alaka, relation anao ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Tsika zao zany programme tsika ato insha Allah zany isaka vita fajr atsika hiezika nazava raha zay. Le dhikra jiaby ataontsika baka fatsika le atsika manao izo vao maika atsika mankahitsika Allah subhanahu wa ta'ala. Lelanao miteny nambarantsika, saininao mandinika, fonao zany communiquer amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manoloana zavatra jiaby io. Zay zany zavatra ilena amitsika. Dhikra amizay zany io mila ataonao maro, fa izy koa zany izy ataonao maro fa anao vao maika mankariny Allah subhanahu wa ta'ala. Io tsy hoe subhanallah subhanahu vitanao. Zay mahatonga vantsika swala zao mipody. Fa possible antsika isika manao swala raha telo tsy mipetraka. Na mbola tsy haitsika iny dikan'le dhikra tsaraikaraika jiaby ataontsika. Fa zo koa ny haitsika le jour zo ny haitsika tsika manao izo ndraiky nino nipetraka condition anankitelo, hitanao zany hoe io zany mahampy anao. Amaranako izy ya jamaa. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mba afatsika motiver tsika hoe le fitenina la ilaha illallah ifuna. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nilaza fa hoe le avy amin'ny yaum al-qiyama, misy lehilahy anankiray zany andesina yaum al-qiyama. Izy devant Allah subhanahu wa ta'ala pizeny asanazy zany, ataontsika asantsika zanak'olombelona 100%. Zay zany le note maximum 100%. Lehilahy anankiray ty 99% ny hasanazy fahotana. Ataontsika asa zany registre asanazy zany 100 zato zany 99 aminazy fahotana raiky foana zany tavela. Allah subhanahu wa ta'ala mambara moa vera misaotra aminazy io mavandy. Nambany mahay nataoko jiaby fahotana. Moa vele malaika nanao tsaizy io ma zany navandy ny tokony soatindreo tsy soatindreo, misy tokony tsy soatindreo ny soatindreo. Nambany oliny hoe
En attendant mai. Izy fadeko fa tsisy espoir. Andesin'ny malaika lilayon andeha aminao i jahannam. Andesin'ny malaika izy ino andeha aminao i jahannam. Le izy fa milala sambo i malaika andesinao aminao i jahannam, ka iny Allah subhanahu wa ta'ala ambesanao ohatsiniky. Anao manambara Allah tsisy raha tsara nataonao tamin'ny donia tagny. Izy volana tsisy satria ino? Izy fa mahita hoe 99 mandeha miady fahotana raiky. Zany impossible zany. Allah nantany moa ve tsisy raha tsara nataonao tamin'ny donia tagny. Nambana naboakan'i Allah subhanahu wa ta'ala kaitikila tatimobe, kaitikil, takilaka kil. Napetraka ni Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mizan, amin'ny balance ny asa soanazy. Takilaka kely fahotana bon 99, takilaka kely apetraka ni Allah subhanahu wa ta'ala ambony balance nazy. Tonga de midek balance iny, mevana direct hasaratsy nazy jiaby. Izy lany fanahy ya Rabbi. Ino anataoko nahatonga ny beky. Lany fanahy izy. Ino foana mahalatiny takelaka io ya Allah. Hata takelaka io lasa navesitra mandilatsa fahotana ka. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala tanesi ya jamaa. Tanesa mfo ya jamaa we. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala nambany Mtume sallallahu izy milaza we. Ramsotra mitakelaka anazy la ilaha illallah. Misy fotoana zany izy nanao la ilaha illallah, le zavatsy anankitelo condition anankitelo mipetraka fonazy na itsikatiny fonazy tsara la ilaha illallah io. Tanatiny fonazy tany iboan'ny la ilaha illallah. Ny accepteny Allah subhanahu wa ta'ala tsara lavitsy mandiny tsara jiaby amin'ny dunia. Ya jamaa, kizay mahatonga antsika zany miezana mahampody betsaka la ilaha illallah. Miezana mangala fotoana anao zany mipetsaka anao mahampody la ilaha illallah. Miezana miataka zavatry zay mety possible nino manakatsakatra anao zany hoe tambana zany tsy havitanao zavatry zay. Mazavanao place calme, place ny anao mahampody la ilaha illallah. Laalla sofu la ilaha illallah reka amin'ny nataonao marobe ny kesiny Allah subhanahu wa ta'ala. Io fa la clé na créé dienao atin'ny janna. Tena anakirey zay idianao lahatiny janna, la clé idianao lahatiny janna iny tsy la ilaha illallah. Io foana la clé idianao lahatiny janna. Zay mahatonga olo jiaby mani miala amin'ny dunia ty amin'ny teny la ilaha illallah. Ohatsy anao fa niteny la ilaha illallah miala amin'ny dunia ty, janna fa miamba anao. Fa moa vetsika ny teny izy atiny fotsika. Moa vetsika ny teny izy amin'ny tokony ilaina izy. Dikan'izay ataovy karaha zay nampiriseny mpaminazy sallallahu alaihi wasallam. Laalla tsy hotsika amin'ny teny izo raika aminazy io ny kesiny Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika mety midika anatin'ny janna hoe savatsa. Dikan'izay manombony any ya jamaa, atsika amin'ny folo farana volana Ramadan, izaho manampody betsaka, izaho amin'ny alina manomboko ile teny masoandro. Anao miezah hoe entre ile teny masoandro jusqu'à iboany masoandro maraina amin'ny fotoana inahanao suhud, je fotoana kely eo. Matokanao Allah subhanahu wa ta'ala mangala tasbinao am'teny hoe la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senao sady ny lelanao am'teny zany, lelanao am'teny taky saoty kely la ilaha illallah. Senao mandia, mandinika am zavatra jiaby no esantsika fadilany zay ndraiky nino. Fonao am'zay minapidinao fitiavana aminazy zay, hitanao fa misy vokatra aminao zay la ilaha illallah. Ana mahita fanao nino manankaiky Allah subhanahu wa ta'ala. Zay isikatsika niany inshallah. Atsika miezaka anazava manahika koa hoe iny le dhikra hafa koa zay hoe misy fiantsaikana amin'iny. Izatsika izy ataotsika fo kely satria maro namana fa mitomany hoe connexion fa lafo. De izatsika zany atao fo kely izy tsy tao lava mba ahafandreo zany mba miprofite koa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.